Hin ke rangsang ni mare tai kising song ang hai na hai kita live style video tu woi fai kan orang ni bagai ngetini ni live style ka sini bokok Parmita Reang ni live style video inge tung asik din bini gan rak khnai fekete music album bonai fai ka bella ikhana khna tagote khorang tote sthana se hamya inge chung tini saima lena bini biography aba bini live style rang na tuye a video ni bisingte inge narang nai tani poila ni simi pai thang sar a video no inge faidi sung video na seng layan Hin ke chung poila na bini real name tama saima leno faidi ge bini real name ngengke Parmita Reang te bini nickname ngengke Parmi te bini date of birth ngengke 1993 wo asayo te bini tabuk present age ungoi tongmani hin ngengke 27 plus angkha ani tabuk 27 plus ungoi tongo faidin ke chung tabuk saima leno bini village eba bini kamini bumung rokno ge bini village ni mung ngengke Bir Chandra Mono Tui Kormo Para South Tripura ani kami hingkai South Tripura Bir Chandra Mono Tui Kormo Para wa nge faidi sung tabuk saima lena bini religion na tuye kisa ya bini religion hingkai Christian te bini height eba bini sagmani busuk sung saima lena faidi hingke bini height hingke 5 feet te bini weight eba bini hiligmani hingke 51 kg hin ke faide sung borong ni family of busuk member tong sung saima layano ge borong ni family o tutar 4 jona tomone bat bini babu o sangsarno yakar thangka ge tabu present no borong ni nogo khorok tam tongoi tongo bini ama te bini munai chela khorok sa tongo te sini bukok Parmita Reang ani acha chong ani ani bo phayong khorok sa tong faidin ke sung tabuk saima layano bini education rong no kisa khnai nei layano tabuk recently MSc khai tongo 4th semester ro exam bo paikha tabuk presentation simirana tongkho abo first June presentation ang nai chini project ni abon pore ke paikha no hinmai kha school inge abo chini parawo no aro Holy Cross ni tongo kaisa Holy Cross ti kormo ni aro jaga ni class 10 jara porikha ro abuni ya gulong kai ang diploma in medical laboratory technology khaika ko women's polytechnic institute hapani yawo abuni ya gulong ke ang degree khlaika bachelor in medical laboratory technology ono Shillongo Martin Luther Christian University o khlaika tabuk hingkai microbiology nati khlai tong MSc hinke faide sung tabuk saima lene bini occupation rok tamo bini occupation ngenge singer actress director producer composer te songwriter rok hinke bo abono kare bote tamo kamno khlai tong sung saima leno hinke bo abono kare bo Borok TV officer CEO mane no Chief Executive Officer ni samung khlai tongo hinke faide sung tabuk saima leno bini poila album klaimani bumung no bini poila album klaimani ngenge jotono hino ana o sikili himani song nge faide sung tabuk saima leno bini hobbies rok tamo bini hobbies ngenge bo house decoration klainani te traveling klainani hamza koko hinke faide sung tabuk saima leno bini favorite ni samande ke bini favorite food ngenge muya awandro te bini favorite Kokborok Singer ni bisingo nge Surobi Debor mano be bella ikena hamza koko kha thokjak kokmani hingkai bai Surobi no kha thokjago ke bite Hindi ni favorite singer ngenge bini Sunidhi Sohano bo bella ikena follow bo klaya te had habo hamjago kha thokjak kokmani ge Sunidhi Sohan ni gabano bono nangkisa follow bo khlayo ge faide sung tabuk saima lasiane bini monthly income rok bosung ge bini monthly income ge approx 35k plus mane no 35000 ni slaimo kobang kok ge final sung tabuk saima lane bini biap ta datang kada kere faide ge bini biap tabuk fano kere ko bo tabuk fano kabo kaisa gya ko hin kinaro Parmita Reang na sajaga taka please or video na kaisa like rina ni tapok ge te tabuk fano ti prasa live isal channel na subscribe klaya ko ti prasa live isal channel ba gedal tanan ba ti prasa live isal channel na subscribe klaya kereng na di ge tinin mag asin dan katano na bye